Anda akong dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni diado nga alahas na. Numaalak na jay. Dakilakit di akwarta. Dinak nasiputan ni mama. Tamadlawan na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakil tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo di ta closet ni Mamayo. Awanan bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ung tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpasumat. Aglibak ka pa lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakas ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan niya man ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Diyak pa'y matmabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagtanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta.
Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit di yaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta, awan ke ngarod kabagyak ditoy. Talaga akas tanana, agtitinulong tayo, aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Uwan nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat kabailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya madyak makita di lakasa dahi di lolam niti balay. Dahi jay mad gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti dahi jay. Si kakano tinangipatawidan na iti dahi jay. Ket, apay nga rin na makaungat kayo nga no para matgayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga rod no mapagtalkan dayjay ababaunan? No naamwak la anasapsapa, jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti dayjay ababaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta dayjay abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan taday di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nana. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ay, ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napanmanon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbaglakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Kan ado ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo kadi kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Malaala, ingkakitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkaba-kaba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken apang yawatak iti dayjay. Nanang! Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko.
Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw, iti sigod ang nagnaadan danana beti. Kat anda ka no nakaibaga, no sa dino tinaudi nga makaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nga inawagan da, saan kat ani papa. Tinasayat, mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaat ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin, may sa tao, ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak, ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda di a babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Dakla tulong na di alahas na dilulam. Milyones ti balor na di. Papa, mading amin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Isungan inot na nagserra. Dinak man isoro, may sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Ininot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tano kasto'y amatutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang, Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. wen nanang, didak pa kadanagan. Kabaila kon ti bagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maala adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap meten ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Ni, kasla addarim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig. Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Adala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wen ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na.
Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron, ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo am ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan, ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para ken ka talaga da itoy. Iso asinal salwadak. Ket sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Ket maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ama kapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan baro? Alan nana. Alaan yun, kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita met, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay, ala agyamanak baro. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutanak iti siit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlimangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak iti basit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit abalay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinak pakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumon ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Kas gunggunam anang ramin iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon ti pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo daytoy. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo?
Apay asimmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apay kastamot ng tibagbagayo, papa. Adamot gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay akinabaknang ni mama. Papa, inino ta na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapoy ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Isu nga ayos lang, nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence, itad mon ti kidawag, tapno nasayaat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil ka nagpampanagam. Kilaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na, nga uray kas niya naramid mo, papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalapaw yo, kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papaham idi imay dito'y. Anya, unayan ni papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Kan, wen gayam, awanan ni papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka ti. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamot kininanay sing. Kaasimat, bakiten. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko na. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay, taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain, Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Baro. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, nana. Kat di kay madanagan.
Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumuten. Jak ninamnama da ito'y aramid ang baro. Agyaman ako kan ka, nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ada masabat ko Pilay ti maysa. Kitimot maysa. Pukol ti maysa nga ima na. Itala makitak da kita Asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di amam mo nga agnagan iti Simon Nomisyo? Ha? Taimot ka arubak day ta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutaw. Wen, kabsat. Iso, sa dino ka di dito iti balay da. Asidaglaang ije balay may, ti balay na. Umay kayaw, takuyogan kayaw. Ay na, agyaman kami, kabsat. Ay, siyak gayam ni Linda. Isumat ni Martin nga asawak. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo ije balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi, kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Amay, anyat masapol nyo, ante, angkal. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalahangan ti ammo mi akamagan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyan da kami kaday. Ta makipagnaid kami paila dito balay mau. Marigatan kami ni jay serok tirang tay pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya kayon. Ngamawan pagturugan nyo dito. Masikog ni bakit ko. Kinadadwa nga anak ko. Nailit una yun, di balay may. Ay, oray di ta kami latabal kunan amaturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawak. Pasensya kayon. Padasan nyo ti mapan ni balay dagiti daddo makakanakan nyo. Tadakdakal ti balay da, ngamda kami. Mabain kami mat nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabayin kanyak? Ha? Kapain nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kabayin? Ane, sana kasta. Basta pumanaw kayon. Sorry, ngam awan espesyo dito balay may. No kasta, saan na kayo apinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod kabsat? Kat papanan yun nga eh. Ay, kumpurmen Bakag subli kami manan ijay sirok tirang tay ijay abagatan. Tay ijay mutla ti ammo mi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Kun narogate ijay sirok tirang tay. No kayat yaw, umay kayaw di tabalay kaw. Ha? Sigurado ka, kapsat. Wan, adamot bakante a kwartaw di tabalay. Iso na laeng ata basit la a kwarto dayay. Kayat yaw. Ay, kayat milaunay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo kabsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kapsat militaw. Managtulong ka iti pada matao. Awan anyaman na. Hapay. Awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may itsayan. Tanauram kat nga rod kabsat. Awan pagawidan may itsayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapinang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit ngamin.
Kanser iti utek. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasa pamitlapim mo say dagiti dadakkel na. Iso ada kami tinangaywan iti apo ko me. Hagaman yan ta nasa pamati pupusay na kapsat. Anya? Ay, sorry No impalagip ko tinapagting tinatayan nga apo ko yaw. Ngem no pa'y kasta. Makipaglading ita. Kabsat. Agyaman na kapsat milito. Nakaladladingit lang amin. Takakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka mi. Hangam naklon mi matkit hindi napasamak. Iso na lang tadyak maliklikan ta ang sangit tunggal malagip ko tinapasamak. Mala. San abalay? Ta sigurado ang naragsak itan iti sidong ti Diyos. Kabsat Linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Ha? Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang adamot maitin may nga abang mikin ka. Uray pasit lang. Anya? Ay so, saanin? Di kay rumwaran. Makalangab kay laang iti asok iti ruwar. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain mo't kan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitad iti abang may. Ay na, saan na problema dayta? Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Noan niya ti adda, pagraranudan tayo. Saan kayo narumwar? Tamang noan niya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagado ti lugan, delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. At ti kwartayo. Ay na, saanin anak ko? Igatang yuki day ti masapsapol lagi ti apo ko. Ay na, pagrebangan mi nga anak yu ti mang tadi ti kwartayo, tatang. Adamot ti pensyon ko, anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu ti agas yu. Ay, kit agiamanak nga rod, anak ko. Ay, wanggayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, Dalinda ken Martin. Agasawa dagi jay. Agpada nga da diferensya ti bagida. Asino dagi aya? Kuha, gagayim ko. Awan ngamin pag naedanda. Ket nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadanda ngay. Awan takas jay ket nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati kananda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan ang nasaya at agim imot? Awan ngamin sa bali a pagkamangan da. Kun may sa, bakit kun lakay dan? Kaasi damay. Wen angam ni kasano day tangay? Mangala kayo iti pakanan nyo diti balay? Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Iso abay-bay anak ko malaan. Ket nun na mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sangaili ni tatang, duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Uy, ay sana mabalin na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mang tulong kadakwada. Naglalaingan dan ngay. Isuda ket tagnomar itit-itid ta akwarta ken ni tatang ay. Ay, huwag nga rod Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pala, ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod mo ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo tapursigido amang tulong kadagidya at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga na mabatpati ka dagiti tattao nga mas asidag kinkwana. Kasaritam tumata Manong. Sige,
Tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwarta na. Tatang, saan yung amu dagi at tao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko mapakibiyangan. Ngam imbis ngagsalukag dagita at tao. Saan na? Tapagbalbalin ninyo mo't idasadot. Kasano nga ron ngagsalukag da. Kat awan mo't nga ron ti baildan, anak kaw. Padak idan a senior citizen. Kan ada diferensyada. Anya ko maatrabaho ti sarkanda. Ay kat problema damo daytan Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso nang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Haginggat adda maitulong kaw. Apay kiden ajak tumulong, anak kaw. Apay baknang kayo aya, tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Kit basit mo. Ha? Imbis nga igatang yo ti agas nyo. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may bagbagayaw. Saan da kaw nga ikan iti kwarta? Tadamit kwarta. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo, moy. Uray ko manubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat, mabalain. Ngam saan mo't nga rod? Agpanunot kayo mamit tatang. Tiki di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kat ati sabali a tao? Oh, adoy. Inggatangan kayo iti baro akawasyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Win nga raud, mababain kami kinkan. Mainay-nayon kami paggasgastusam. Ay na, saan man aday ti panunutin yaw? Asino pa'y kumatag ti tinulong no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay a tao, Milito. Ni Apo Diyos ti mang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Osto dagito yan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Inak aguren iti pagluganak nga gawin. Mga numabisinan nagiti kabalay kaw. Kaasi mo nga min nagiti nga agasawa. Iso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sabali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin to imot ko Okay. Olaya dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palike. Nay, insik sa mo day tagil ilukaw. Okay. Olaya dak. Naglaing mo tayo ngagsao iti ilukaw. Wan, obaya kod. Mabala ko na yan, lukat. Dayay, napanay. Ay sos, naragrag na tipita ka na. Pidutag, taikamat ko kankwa na. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na. Hala, nagado ti kwarta na. Saan nga minunay ang maisira? Saan napuno ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipon ko iti police station. Ta isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Si kakareag na kan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Linamag ko polis asino nang isople wallet ko. Si Kae Bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Ngam saan kayon anakamatan? Ay ra, nasaya at katao. Malmalaw kaskat ka. Akya badak. Ha? Awan anyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumatagi kwa ekngay. Nagsaya at katao. Kapo nasaya at ka.
kung konaat ka, ikat kawal tam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. Ato'y kawal tam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Ala, ay, saan, ma'am? Alaap tatan. Sanak pumanaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige, sige madam. Agyaman nga road. Oh, adtoy, Linda, Martin, kwartayaw. ala. Ay sus, para kan kaday ta. Ngamapay nga itad mo kada kami, Milito. Wen, tad-adda ka sa pulan nyo day ta kwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang a pagbainan nyo, kunakmait. Inted da kanyak day ta. Iso nga itid kumit kada kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi da ito'y nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami iti da iti agatan nga intan mo. Ay, ore agawid kami ni je probinsya. Aramaten mi da iti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kamin daw. Ay na, baybayan nyo man day ta bayad-bayad. Awan ti rumbang abayadan yaw. Tawan ti utang yo kanyak. Ited ko kada kayo day ta agatan. Takasapulan yaw day ta akwarta. Unay kayo matan tatang. Intad da lang arudan agrasya kada kayo. Impadawat yu pailaang. Anak ko, ad-adda akasapulan dalinda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kid Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alapdandak iti kayat ko nga ramidain. Ket kayat ko nga ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan la na in materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanyak. No diyo am mo ti tumulong iti padayo a tao. Saan dak nga iramraman, tasabali ak. Tatang. Isu pa nga asiyaw, baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man, na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik. Sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustain tatang. Ay na, siyakla ko man tinapan ni balayaw. No kastagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. Ure siyak nga rod tatang. Maditirik nak. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga saksakit kayo mutan, anak ko. Ay, Uwin nga rod, tatang. Naimbag man, nakaranting kayo latta, tatang. Kaslaawan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor asakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kan ti liver ko. Anya? ure siyak tatang. Adamot agagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay, sos. Hapay ngay. Mabaybay anyon sa amin ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho atar aramidin yaw. Agi na nakayumot ngamin anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laang. Taagluto akbiait, anak ko. Mala, mangan kayaw. Kamutay ken mais to'y linutaw. Saak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna.
Mayat dagitaw yakanin yaw. Nangruna no kasta nga darikrik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang itiruar ti papaunag yaw. Ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo lata. Ha? Uwan nga rod, tatang. Saan akas ka na kami kaniduday? Adumot marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko. No kanayon ka nga agkararag iti apaw. Kinasaya at ti aramid mo. Tulungan na ka ti Diyos. Tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong. Tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material abanag ti ipaay na ken ka. Salon at ti ipaay na. Di na itulok nga agsakit. Wen no maisagmak ka. Ay, uwan tatang. Maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami ka ni Manong Wilfred. Husto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tumngaran kayo idi. No kasya at tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanandak mat. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada at tao. Wen no adalaki di maitulong mo. Tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isu ada kayaw. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin yaw, anak ko. Panunutin nyo mo ti pagsayaatan ti padayo at tao No da kayo tinaikan iti grasya. Tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang. Agpaimbagak. Kat no naimbagak kon, aramidak ti bagpagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y analadaw ti amin? Anak ko, agkararag kayo. Tani Apo Diyos ti mang paimbag kada kayo. Tapno adapay gundaway yo amang sulnet kadagiti nagkurangan yo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay na, Manang Loida. Nasaya at mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka Ay na, kasano ajak kumutong kaanari kat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali akimutong ka. Tado umutan ti kwartam. Ado pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawan. Un nga rod, Manang. Nagagat ka nga main. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa. Agapo iti katatrabahom. Wen nga rod. Ang mo kiladay ta. Urag bakbakit ka nabalasa nga ta. Da kami mo ta kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da kabaybayan, Manang. Ay, saan pa'y muki di analadaw ti amin, Fred? Anyat kayat mo asawan? Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko. Ay, sanan. Mangal-ala ka lang iti sakit ti ulom. Apo iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanon! Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, Manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Ken ure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Akat, kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibagasa atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan, Manang. Addan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay addan trabaho na. Ay, kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli ijay abroad. Bumakita kon, nabannuga kon ngagtrab-trabaho. Ginanaak meten. Ay, kwa. Basit mo nga minti sweldo jay ka anak ka, Manang. Sana bale. Tadamot tay dua abay kay Rim. Kan tay minimart mo.
At dapat tay pwestom itinatnatang kan prutas si Jesentro. Matulungan pa'y mo siguro dagiti kakaanak kam, Amo mata marigrigat kami laang manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglaken ka at agsuswerte ka. Nalukay asumangbay ti kwartaken ka. Naamo ti kwartaken ka manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay kumamangnam na malatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Isa pang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanak kam. Umayak man, mana. Sumrik ka, Fred. Ay, agyan manak-manak ah. Ay na. Umay ka. Pao, agbayad nga minan iti tuition pidi ka anakam. Kinay, si Kamela namnamaan mi ang makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, manang. Awan pakipordiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Ha? Sanaga po, tanagagadjay asawam ngagtrabaho, kat sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat jako nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon. Tasi kaswe kon dagiti business ko dito eh. Ano sa mon, manang? Taumadanin ti panagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom dayta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ka. Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adang agtrabaho. Saan kat? Ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't makinobyo ka. Sapay adayong ubinga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko dayto eh. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ay kaya mapantangarudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay di na imbagakan kaya. Ada ka no yam amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbaga na. Asino ka nungay, Manong? Diyan mo, di na imbaga. Iso mapantan, tapno makita tati ibagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo, takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ha? Naimbang nga oras yo, manang. Manong. Nobyo. Apay, adaya nobyo Manang. Ni Eric nga rod, nabayagan nga agayan ayat kami. Nasuruken ang makatawan. Ket sapay kumata, maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon, tid kalaysa. Anya, ay manang, di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayong ubing to inubyom. Masiguradong marod, adi na kan tulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nanto maaramid ti kasta kanyak. Mabalin akasarita da ka, asaan anakasango to inubyo, manang? At dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin Manang. Amangan magladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani,
Adayo nga ubing ngam si kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Di yu kumamot pagpanunutan iti dakes tinobyok, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kedngan ti tao, di yu unay am-am mo ti ugali na. Ay ayaten nak, tinobyo. Tilasan ni Kwan ti kinayat da dya lalaki ken ka manang. Imposible nga agayat da jay itikas ken ka? Ay. Sinamkit din manang tanasa papay. No di yu kayat ni Eric, para kanyak ay katsan laeng. Ngam di da kumamot labdan iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayaten nakmet. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami manang. Isoan na mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmaka. Tanasimpet tinobyok. Ken maysa, no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kasta nga aramiden nyo. Kasano nga ro din, Lloyda? Amangan no saan amatong palti plano ta panagkalay sa. Sandak mat akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat balin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad ka data. Lloyda. Agkasarta latta. Kat no di da dumar ay iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysata. Agyaman ang itinalaos a panang ipatag mo kanyak, Lloyda. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay kuma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangeg mo. Nairuama kon, Lloyda. Adon tinang nangeg kuma ipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayin dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasek latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayaten ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag, agin inayat ta adwa. No kasta, disidido kan ang mga sawa manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Lloyda. Tapno makapagkasar kami, ket agden na kami meten. Ay katala makamu ka nga rod. Tano siyak, saan nakakontray tiyan yaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman nakadeng ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nansamot kayat ni Nana Lloyda para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito Tanasa apatakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul pala dumanon-danon tayo aya. Ay di kay pailagden na. Adula amin deta danon-danon Eric. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Nuapay nga mina, dayjay pailaloy dati na pilim nga sawaan. Nagado di taba balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit anak ni Lloyda ngay. At kaslasan meten nga binulan. Ada plano mi amangampon kami to iti agbalin nga anak mi, Uncle. Sa bali lang tatayag taod kan ka. Basta dumanon tayo, Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat ako yugan. Tagsapulak iti sa bali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klain. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da kanon ti kalay sa daman ng Lloyda kan Genobio na intun bigat. Mapan ka? Diyak ka mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Ay, anya nga tatimpak pakanday di alalaki iti kabsat taya. Ay, diyak mo No kaano abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan? Huwag rod. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Lloyda ti kinayat dayjay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta.
nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti San Nicuana, sa bale ti Agnomar. Ay, wen nga rod amanong. Imbes na ta kakapsat na tagnomar kadagijay. Saan? Tanakirelasyon mo tun. Mananggundaway kidi dayja lalaki Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kapsat ta. Hanggang saan? Tama ising singit dayja lalaki. Nagswerte mo ngay. Apay, sigurado ka ati kabsat me, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatataengan nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata! Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Ket saan nga umdas atubang, ti age gap me. Ibagak ti agpaisokon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito iti agpaisok. Saan mi akayat ti kaadat nobyo ti kapsat may? Ha? Nangruna, ket kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kabsat mi iti dennam. Di munto nga ta pagsangitan ni manang ko. Saan to apulos manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastaken ko na. Ngamin ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa Nicuana isut amok. Ha? Saan apun na day ta manong? Pudno! Di ka managin didi. Iso ano siyak ti sika? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyaman ak. Nalpasan ti kasarta, Eric. Uwan nga rod. Ngam apay nga agsakit kamot ng Loida. Ay, wan nga rod. Ang banog ko la siguro da ito'y. Ala nga rod. Agina na kapailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaam mo kadagi ti negosyo ta. Ala, ano sampay lang nga rod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Loida. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Loida, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na ki asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapu iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Ay, sana kasta, syempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakita kon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot ta diskitar iti para kadagiti anak mo, ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa'y lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inig ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso ama ditirik na. Manipod na ki asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Imadayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Angam, masakit samot ni Manang. Wan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pa'y la dayjay abroad nga agsaksakit kat. Diyak amaw. Diyak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti gaanas ko. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Loida, Manong. Asinunto nga ti mang tawid iti mapanawan na asanikwa. Alangan adya asawa na. Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay uray pay! Sana mabalain!
Anyat mariknam aya manang, ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, Fred. Ay, jak ngamin nagpacheck up ijay abroad. Ay sos, komplikasyon nga ro na. Ay, huwag nga rod. Jak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso ken kamanang. Di da kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko, ta inruwar ko amin na nagargarit mo. Ha? Apa yan ngay manong? Da kami ti mga sikaso ken ni Manang Loida. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi ken kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasim, tadi mo istresin ti kabsat may. At dangag sakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu apumano ka pailaang. Ket di mon pakibyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle, manong. Ala, mapantang arudan. Ay wen, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, manong. Intang arudan. Tapno saanan nga agsublit ay jay nga Eric iti balay ni Manang. Data ti agnaid ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unmat nga min barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik nga agubertik ata delikadaw. Ay, sus! Anda tra ka masabot tayo! Apay gaya pinanawan dagmeten, Fred Remy. Tiambok, siyak ti umuna abatay. Himjak ni namnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay adladingit, Loida. Taamang ano makapadakas kan katikasta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan da ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibaga no pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang aman yan. Nakalaat mo ti ipupusay dan. Imba tinakon akabsat da. Agyamanak, naimbagan kamit langin, Loida. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manon, Eric. Kat agyamanakin ka. Ngamin, naanos ka ang mga asikasulat ta kanyak. Nang runa no adda marikrik nak. Pagrabangak day takas asawam. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klatan no kasano ti kinapatag mo kanyak. Patpatgan ka. Ket agtali na iti kinapudnok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makaden na kapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan kamot unay-unay, Loida.